हाय नमस्ते भले थान समस्ते जय जगन्नाथ जय श्री राम। आज क्या खाना है लिपू? गुरुवार बिना पियाज कौन खाना है? अरुआ भात हरड़ डाली जन्नी आलू पोस्त जन्नी आलू पोस्त पौशला शाग लेउटिया शाग लेउटिया शाग बड़ी बड़ी भजा कांकण आलू भजा बैगन पर आंब आंब आचार घर आचार आज खाଇବା ତାହେଲେ ଏଇଆ ହେଇଛି। ବଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି ଏଠି ପୁତ୍ରମଣିର ବଢ଼ା ହେଇଛି ମାଆର ବି ବଢ଼ା ହେଇଛି। ଆମେ ସବୁ ବାଢ଼ିକି ବସି ପଡ଼ିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଇଚ୍ଛୁକ ଆସନ୍ତୁ। ଲିପୁ ମଟନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଫେସବୁକ୍ରେ ଯେ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନା ରାକ୍ଷସ ଖାଲି ମଟନ୍ ଖାଉଛ। ରାକ୍ଷସ ମୁଁ ସେଇଆ କହିଲି ଆମେ ରାକ୍ଷସ ତମେ ଭଲ। ଠିକ୍ କହିଲି ନା ଭୁଲ କହିଲି?